Kongpal Khaidem Laikai Irom Anand Singh Chahi Kunmari Amadi Kongpal Kongkham Laikai Ngangom Rohit Singh Chahi Kunmari bu kidnap Tawbada Chenabani Haina Lona Thing Krabalal Holup KCP People's War Group ki active member Taruk Hetrigao Yungkhaibam Lairak Imphal East Police ki Commando Kangbu Amana Ngarang Numidang Pung Mapan Rom Taba Matamda Fare Haire Farabal Lona Thing Krabalal Holup KCP People's War Group ki active member Taruk Adude Mayang Langjing Tamangdagi Chingakam Sana Jawba Singh alias Sana alias Dojo Chahi Kulhumdoi Apokpalai Kidraba CH Ojit Singh Lamlai Mayai Laikai Digi Soibam Sital Singh Chahi Kunmari Apokpa S Subhas Singh Senjam Kunau Dagi Maibam Naresh Singh Chahi Kunmari Apokpa M Heramani Singh Yaingang Pokpi Dagi Ningthauzam Ajit Singh Chahi Kuntaruk Apokpa N Ziten Singh Apukhau Santipur Dagi Ching Subam Thongamba Maitei Elias Amujau Chahi Kuntra Apokpa CH Bobo Maitei Kanglatombi Bazar Board Tagi Wahengbam Premjit Singh Elias Abung Chahi Nifu Apokpa Laikhidraba W Tomcha Singh ne Makoidagi Maruti Suzuki Vanama Honda Masterogi Scooter Rama Mobile Phone Manga So Fagat Pangam Kihairi Imphal East Police ki Commando Kangbu Nakalhauraba Irom Anan Amade Ngangom Rohit Yaw Faraba KCP People's War Group ki active member Tarukmak Makhataba Legal Action Gidamak Porompat Police Station da Sinakre Hairi